Turabaye mwiriwe cyangwa se gakeye bivanye naho muri mwebwe mwese bakunzi ba Kiyago Media TV. Ikiganiro ni cyakindi nyene Try Again. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro gishimikiye kuri iri jambo rihabwa umunsi mukuru w'ivuka ry'umucunguzi w'isi kubemera muri Kristo Yesu, ivuka rya Yesu Emmanuel, Imana mu bantu. Iri jambo rihabwa uyu munsi mukuru niryo tuza kurabira hamwe twese, ari ryo Noel. Mwagiteguriwe nanje Ivuzimana Jean Marie Vianney, Kiyago Media TV. Abemera muri Kristo Yesu ku isi yose bateranira mu masengero buri genekerezo rya 25 Kigarama rya buri mwaka ngo barinahaze kandi bunamire ivuka ry'umucunguzi w'isi Yesu Kristo Emmanuel, Imana mu bantu. Uyu munsi mukuru witegurirwa bikomeye mu bihugu byombi bifise ukwemera gushingiye kuri Kristo, aho usanga basharije mu bisagara n'amashurwe canke amatara mu mabiro akomakomeye, bagakoresha amatara afise umuco utukura n'uwera, nk'uko utumenyetso twinshi bakoresha tugomba kuba muri ayo mabara abiri, iryera n'iritukura. Ibi ntitubisanga mu mabiro gusa, turabisanga mu ngo z'abantu aho bakorera imirimo ya misi yose, nko mu mangazine, alimentation cyangwa se n'ahandi, aho usanga basharije bikomeye ndetse bakanahazana n'ibindi tuza kurabira hamwe bita sapin de Noël. Muri iki kiganiro tugiye kurabira hamwe inkomoko y'iri zina rihabwa uyu munsi, ufata nk'udasanzwe kubamira Yesu Kristo, ndetse n'ibikoresho byose byifashishwa kuri uyu munsi udasanzwe. Mbanze mumenyeshe ko iri jambo atanahamwe ryanditse ku kigabane icyo ari cyo cyose mu gitabo gitagatifu Bibiliya yera, cyifashishwa nk'ikidahindurwa mu iyobokamana rya Gikristo. Haba ubwuzure bwa kera canke se ubwuzure bushasha, nta na hamwe iri jambo ryanditse Noel. None ryaje gute kwifashishwa nk'izina rihabwa uyu munsi mukuru? Iri jambo Noel rikomoka mu ijambo ry'ikilatini rivuga riti Natalis. Mu migenzo n'imico y'abaromani bari bafise umunsi mukuru wa gipagani bahora basengera ko ikigirwamana cy'izuba, uwo bita Natalis Sol Inventis, jour de naissance du soleil invaincu, bisobanura umunsi w'isabukuru ry'ivuka ry'izuba ridatsindwa. Uyu munsi kuri bo wari ngombwa kandi wagomba kunamirwa bikomeye na buri muntu, ari nawo wagiye guhindurwa uwa Gikristo, imyemerere ya gipagani ibonye iherezo, gutyo ivuka rya Yesu Kristo risubirira icyo bahora bita ivuka ry'izuba. Itariki y'ivuka rya Yesu Kristo ntabwo ari kuwa 25 Kigarama, ariko bivanye nuko iyi tariki ariyo bahora basengera ko ndetse bakananinahaza ivuka ry'icyo kigirwamana cy'izuba, yaje kudahindurwa ndetse ifatwa ko ariyo izoza irahimbarizwa ko ivuka ry'umucunguzi w'isi yaje arusha ububasha icyo kimana cyabo cy'izuba. Mw'ijoro hagati, no kuvuga saa sita z'ijoro, haherezwa inkuka ya misa, nk'uko bavuga ko muri iryo joro ryo ku 24 ugana mu ijoro ryo ku 25 ariho hafatwa nk'aho Yesu Kristo yavukiye, ari naho nanone mu masengero atandukanye bategura amakesha aribyo bita veye. Ubwo rero Noel rero ni umunsi mukuru w'ivuka, fete de nativite. Le dessinateur canke use ushushanya canke wovuga ati ubucapani yo bayihenze, yamenyekanye ku izina rya Thomas Nast, niwe afatwa nk'uwatangije ibya Père de Noël. Mu gihe cy'imyaka ikabakaba 30 yagaragaye mu binyamakuru nka Santa Claus Verti et Jovial, afise ubwanwa burebure, agakofero k'isunzu kari mu mabara abiri, iryera n'iritukura, hamwe n'ibihuzu bigwebera biri muri ayo mabara nyene.
uyu munsi rero wa Noheli wamaze imyaka myinshi ari uwa gipagani, ariko mu nyuma uza guhindurwa uwa gikristo. Kari akaryo keza rero ku miryango ko gukoranira hamwe kuri uwo munsi wa gipagani, bagasangira amafunguro n'amazimano yateguwe neza, bakanahanahana amakado cyangwa se udushimwe kuva mu myaka irenga 1500. Rero Noheli nk'ivuka rya Yesu wahimbajwe ku nshuro yabo ya mbere igenekerezo rya 25 Kigarama umwaka wa 336 ku ngoma y'umwami Constantino yayobora ubwami bwa Roma. Uca wumva ko igihe ko Yesu Kristo yavutse ku munsi wa mbere ari naho batanguye guhora rimwe. Rero urumva yuko uyu munsi wa Noheli waje guhabwa agaciro ndetse ukaninahazwa nk'uko tubibona ubu mu myaka igera ku 336. Hari ibintu rero byifashishwa mu gutegura uyu munsi mukuru abenshi badasobanukirwa impamvu. Aha ndavuga nk'icyitwa sapin de Noël. Iki ni igiti gitatswe n'umutohera w'icyatsi kibisi kibengagiye. Rero muri uyu munsi mukuru wa gipagani rite païen du solstice d'hiver, iki giti cyaba gitatswe n'ivyamwa, amashurwe ndetse n'amahundo y'ingano. Mu kinyejana cya 11 iki giti cya Noheli aricyo sapin de Noël cyasharirishwa ivyamwa byo mu bwoko bwa pome zitukurije zigaragaza canke zerekana igiti cyo muri paradizo nk'uko babivuga. Uyu mugenzo wo kwifashisha iki giti kizwi nka sapin de Noël waje kugera ku mugabane w'Uburayi mu kinyejana cya 12 neza na neza mu gace ka Alsace. Tugarutse ku mabara yifashishwa, ushoboye kwibaza iyo ibara ry'umutuku canke iry'umweru byazananye. Uwafashwe nk'umutagatifu canke umweranda Saint Nicolas, umucafyi Dessinateur Robert Way niwe yiyumviriye ku nshuro ya mbere umwambaro wa costume yamamaye ukozwe mu mabara abiri, iritukura n'iryera mu mwaka w'1838. Iyi costume rero niyo yaje kwambagwa n'uyafatwa nk'umutagatifu ari we Saint Nicolas, yishungurukiye mu ibarabara atanga udushimwe dutandukanye ku bana bakiri bato. Iki rero kiza kubeshuza cyangwa se kuvuguruza ibihuha bivuga ko uruganda rwa soda Coca-Cola Company ko ari rwo rwazanye ibya Père de Noël haba namba. Iri bara ritukura ryakomotse kuri uwo mwambaro Saint Nicolas yambaye ari gutanga utwo dushimwe ku bana, nayo Coca-Cola iza kwifashisha iri bara mu rwego rwa publicité zayo ifatiye ku kungene iri bara ryamamaye ndetse rikanakundwa bihebuje. Tunabibutse ko uyu Saint Nicolas yamenyekanye nk'uharanira agateka k'abana, abapfakazi ndetse n'abantu b'intege nke. Noel rero yari isabukuru ry'izuba ridatsindwa. Ijambo nk'uko twabibabwiye ryagize inkomoko mu ijambo ry'ikilatini Natalis Dies, umunsi isabukuru y'ivuka, anniversaire commemorate patera poela. Nino kuri iryo genekerezo iminsi yikwegura, izuba rikongera kuvuka. Les jours s'allongent, le soleil renaît. Uyu munsi ugendeye kuri ivyo, urutasi rwoba rwatanguye bya nyabyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 21 Kigarama 2020 isaha 4:02 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni ukuvuga isaha 6:02 ku isaha ya Bujumbura. Kuri iyi genekerezo no kuri iyi saha nyene abarumani barahimbaza bakunamira izuba ridatsindwa, soleil vaincu, bati rendo gloire au soleil qui nous donne chaque jour la lumière et sans lequel nous ne pouvons pas vivre. Basobanura bati duheshe ubuninahazwa izuba riduha umuco buri munsi, tutarifise ntabwo twoshobora kubaho.
ngiyi inkomoko y'ijambo noheli cyangwa se sapedo noel cyangwa se aya mabara abiri igera n'iry'umutuku, aho usanga abana bababwira ngo pere noel. Ngaha aho byavuye n'inkomoko yabyo. Turabashimiye cyane mwebwe mwese mwafashe umwanya wo gusangira natwe iki kiganiro. Nizera ko nawe wogisangiza na bagenzi bawe, kandi utaragira subscribe cyangwa se sabone ntugende utabikoze ku rubuga rwa YouTube channel ya Kiyago Media TV. Iki kiganiro kizaba kihaca ni Try Again. Tuzogikuramwo ubusesanguzi bw'ibindi, kandi twabategura n'izindi nkuru zimbitse zitandukanye. Ni Jean Marie Vianney Irivuzimana, Kiyago Media TV. Try Again.